O te fasilatu wa toa mteria nei tau manga le fono au whaitu la fono. Ile toa te liu mai ai tato malolonga. Ele manatu mo se fasil ngā malosi pa i o tato pārmene. Ne o mātu faule tau tenga talo tu iau tato mauta. Au taile tua nan fuai. Te foi whelo tusi mana foi ngā renga ngā senga uma mole. Tau tuaina o tato fonosu. Mo se fio pārmene. O tolpo ai o tato tau manga le tula tasi lauli nei. Ia o la whaatino ai whaalo longa le whionga le sutofia, le sunga le maletoa. Ia mauna ainga mo le pārmene. Tali whaalo alu mai ai to whinga tau loa ua. Whae ina iei tato malo. Ia o la whaatino lava le mauta le tu mau ta pena nei lumatu tato mauta fonu nei. Ia. Tasi nā whasi ngā malosi le ulu nei pia mai o tato fontanga. Ia, whatati ese tato tau mangu marolongo taiao. Ia, o lo tu le marisus hono mo whaleata numero wha. Fisao noa li poti o komiti o le vaianga tau te mau ainga. Ia whatasi e mtari o tato malo. Ia o tapala o whionga sui malo. Lea manoa ne mo lau saunanga. Mo le atu whaktai teri lau whionga fono male. Nanga luenga mole. Tama whatanga awa hoi le. A maristino mole. Pa ial maota ma. La to uma o tato au fia nei. Whaowino ngā luenga tato. An mo tfono Samoa. Ma lo se fua. Nei tai au fau whaftai. Ile i poti o tau au ina. La ma tau. Lima su lima li poti e o whatatia e tal noina. Lima lata ho lima solusi li poti e o ta pena e tuetu ina mai. Mo li e whaftai tele komiti wa palmene, te fono. Ngā luenga ma pati o le tino o le ano tonu le palmene, ma ngā luenga wa palmene. Ia komiti. Ma o isa te mawaile atu o toa whasolo ino ngā luenga. Ma whatinonga ngā luenga i tonu mtanga luenga uman malo. E le titi la whatahua tele ngā luenga wa palmene. Tono fo e nau tau au ina e lau whionga mani. Pai lau tusi ia lau tau sanga. Tui nātu ia launi il palmene. Ia ele tau fia mele whaawau a lau whionga. Ia na rotal tonunga. Ia il mea tau na whai. Ia ai a tono sistemi tue wha lau tele le vayanga lea. Ai tolua ia kapitoa lau so manatu. Li poti lea le tulisi STA. E tolu whautuanga a le komiti. Tolu ho Italia le malo. O lea whianga ira sa u whamtalanga Italia le malo. E tolu mena mai komiti mua. Tai whaise wa alele upa u tangata whainga malanga. Tangata malanga mai vai tau lea. Lua tolu la mtanga. Whainga lua ngai lua tolu. Lona lua. O le toi tiro lea mtanga ai. Whaawau whailanga i ngai polum sa vai. Mar tolu. Pe whapopo ni mataanga. Tangata mai whafu. Amata mai lea lau whionga i le vale o polum sa vai. Ia, e mtuala ngana ngoina le whautuanga al komiti. Au te le lopo ana whea ngata ai le whatinonga la o nanga ni. Ai pe aisea. Ni wha ngata ai le o nanga. O le tala mai le malo. Pai la tō whafoina le wale. Te longa o isa manaonga. O le manaonga i le uma. O le timane ku mau. Art supply. Po la availability of service. O le mena o le lengo le minoi le timane. Kaka wafo i paenga kia ngi kala le. Ingai malai vale li mauta ma lakul vale le whata i tai kako whakari umu mea sa voi. I ngaka e ngā. Aram tuata ua lau nangal nei lau whiunga. Ata ua. Lea wha mangi e kua le vai ason kia ngi ua poloka lava. E whio mai tangata e o tui lila to vale le po i le weekend. Ia nga mkua ka lofo ia inga ia nga. Nga o mai vaa hui e vaa whangoka. Ia o se mere ka le whia ngai kele le me. Au kari kongol kemi kongu le sa kau ong wha lele ka ko valele. Awin wha mua mua ka kongaka ie poloka sa vai koe whia mai whia malanga isi fafu. O ka kau ong ka wha wau malanga ni amata le lua le aso. Anu marisau.
Ile ole ka ko fa ia mai aso ia. Te mi o tato malo sa ka ko fa ia le ole fa ngai kai ia. Fa mo la o nang. E mo ila vor tupi. Ia o karkong, e mi ka vale e tupi. O tele tanga te ni fa singa fia ko mai. O to mai pe ai schedule mau tu. O vale. Ma o ni ngalo. Fia miliona ku pele alo mla vale le maintain ni vale le mla vale le ya sau mot. O to tongi tanga te ngalo ngala o mai le so. Ele mfa na misi. Aso uma te mi uma. A fa la le o fia tau sanga ile tuar so vale. Ele mfa ta tia ngalo ngale ale mla vale le fa o pe. A mese la tu lisim tanga te malanga mai fa. Ya la o fio ngale. Pa mi ma nai tu o tau te tanga fa wa ule. Le malanga le. O vaanga fa la le tu pu le alu tuila. O le sa ta o le fio ngai. E sui malu mai mongo mo mo. Ia, le fio ngai tu le pup. Malo tu le pup. Al melen ma to nei i America sa mo sa ma to malang fo ma fio ngai tai palmi. El mele o be ai o visa mangi me o pemika. Man ko so sa ko ngol lang e ia ko fo i fa ka nga fe o ia ile ngi visa ma mai pemika ia ko ko em ka ko nga lisi ko kuil e se ka ko ai ngam ka ko so e mo so ko ka ko lisi e ka ki fe e ko mo mai ha fe ngofi ale au nga la kala la ofiu ko nga pa se mo ko e a fe Barcelona a fe on sala o fo mo ma fo fo a fe kupu ni a fe kupu ni ko nga pa se va peni a no winga ole route ko si le kan ka la lang ya ko a ke ngo quantify le pensingi le jet fuel le la ko ngi ko ila mal foi mai mal distance le aloi e la ki o se la ka la e malanga kas at pa se kas e ko ro e ka kaura e ka kaunga mo se kupe fa sili mon vale asum ka so ku la fongo pe fa pe o valu se la ko se la le la ko kupe le mo paseng mar ka ko kas sa ia ile ka ko unga e fa ile ia le vale le lua vale le malo mal vale le private sector inga ia compete ya lo wa kumi yo les competition pe o kasile e wale al mele ya afu e sa wale si wale le mai oi fale o ke le la pisini al wa ele o fa nga la ko i fale o ela ke le ale kupe mal profit ki le mo ku sa pe sa o i fale o i kuila ke le al kupe la mo profit la fa ko nga lo fi ngal miskama ila to o wai quantify le mai ele fa pe la follow vale le malo vale le private sector fiso songi ka ko malo ya tato tangata ma wo se kupe fasili ai le or kulanga le wengi ele ai se ngol melo fai vale le al melo fai en usila mal fiti awis o mal fa ravel ma ko nglas fale le ma ko fingi mo ngo so espace se ko ya lo si ko le son fu e return amal en usila lo afe e return ka ko kas ma ko ile fiti awis ko lo afe ka ko kas ele pero la fio ngal fon nga on Africa ko doa just one week return ka ka ya fa fo mai ko la fo le tonic o ya le nga mo mel fa ma magen ko fo ya kulim malanga le o walu nga fi ko pa se la fa nga mala pepe ko gas su ye ka ngo ngi se yo la son fo o man ko pa se al kala kupe ko ngi ko fo ye fa popo no pa se o man ko lu wafe kala ko ngi ka ya usa wo sa ngi la sak o melo kali ala hali sa ngi sak ko ma pe ma ko la pin le le winga la tala le ala ko ai le me ka ko lipoki o kala fe ngai ko wala ka sa kilo o ya sa ko mo ma lipoki le fa fe kai le o fi ngal fonga fono ai aksi fi ya ma fi ole ala sa mo sa al malo kam ko fa vale kam ko mai fa ftai amai no
Fai fufuanga mai wale lau ka ke kilo ke. Mo koru fo le ngusile male. Ele vale le fiti e wis. Ku ila la ko pases. E mo afi sili ole e ngusila. Fianga i oko. Ako va ya so ya le male fikfa fiki wale ngusila. E va ko ngi pa ko kele. La le mele we mo koru fa asko ngai le fa vale le ngusila. Ile aso kas. Ha fa ko pur ngimi. Ole me ka nga ko le ka ko lo. O sa mo le third and fourth generation. Ya ko ngui faf. Pe mai ku dispalangi pe le mai. E ke le ka ku risi la mai ka ko la ka. Ka ko la tanga. Ko fo I mai fa ku risi. Ko ko ai nga fo la ia fa nga wo mai. O ke le nga mai ngofo yo chau ka le fi ngofo ka ko fa. Ale nga mo ka ko. Ele ko alfia la mele a mar kulanga le yai. O ka wo fa ka ngu se ka ko vale. Rau fionga fonga fono aftai ere alo la malo resi mea lau fionga fonga le matai pan o le usi ka I umale visa le sina maskaria effective October last year makua mau lunga lima sera mon kupu ai fika la ia fa vansu fika sa mo ia o sila le kausanga mo mai mo saka ka inga fast food milionga kupu sila mo alongo winga ole ko al kupi foi le fa mero mengi sile ka ko o ka ko wa kupi tango fa senga al mengi sika ingo visa sika ingo mo meo siksengi me fa penga ale ka ke fa ki e ka ko treaty for le friendship si fa fo mo ya ka ko o ka ko wa fa wa fa ngo fi fa ta tangat ili fo ngi senga ngo ngi me siksengi ma ko ko lu su mo ko sa siksengi le fi wa ngi sile ngo fo le ngo fo ngi ala mea le kupuni o kau ka ko racing ya ko ngi sila mauskadia o kusale ngi sila mauskadia auskadia lo uso ka sang ke ngi fa akorunga pola le visa e reject ai valu se la le visa ka sila ngai fa ya ko full agent lo inga lu afi fa se la ku pe ngalu mau ele kalia le visa auskadia le foi la fa me kia alo fa ko ka foi amakari ka usa e ko vai la ele tulanga le afi foi ka ko fe ngapa anga meni ya mese la ka wale le visa le sila a mese o so swangi me ka ko o le mele ku e pa visa nga ka ma singa ro ma singa a o umma ko pasis ya e fa le nga pasis le mo visa asa ele me le etel visa ho le sa mai maliu le nga mai yaso ye ka mai ba ku pe pa maliu ya grant mai le visa o nga ka ka sia sia ku riso le fi o maliu fa la vela e ko ka ngo inga ya mta upu la o fionga le ma tai pale mia male malong sila ia e wala va yanga me la o fionga le fonga fon ole al me muli la le ka ko maka ia wa me ke sili mo pa fa sa ku risi sa mo o me ai fa sa mo fitu aso wa sa ka fa minimum 7 days sa o package ia mai ko yo nga sili le ku risi o me fa sa mo fiku aso ai me fa isa com pasika alternative que do ngai me la le ka un ko e ka ngai le me foi le nga nga wan malo talwa il me ole ole casino le fa tanga nga ka mai fafo inga ia occupy kai mi ka mai fafo e ma wesku pe ka ko ia malaka polo o isi me nga bo telefo tangata ele fio me ka ele san e fio i me maka fa piko ia ia angai vai nga ko lalo e fa ftai atu mo le committee e ma so kale malo nga mai on le fono fa ftai to ai e amore sao wa tu mai mo le tatu committee ia ma se fo le ta penanga ma fa fo nga tu tatu malo ia e nga ngai me kupu ia inga e nga fo e mai I mota ia so fangi fo ka ku di poki ma ia e malo fa ftai le ua maua ia ni se tulanga ia e nga uma ia na me uma ia ava no tatu mota ia lo le mai le ko su te tai tai ia ia mana tua mai ona ma alori ofetai au ra fe foi fa tai le tua mana fa madianga mo tatu fono ma tapo inga Samoa ele to ye se leo
Ia pe foi pa ia fa tau to le tunu. O au to se la o. Ia pa ia foi o sanfa inga de popo. Ia fa ta lolo. Aftai foi nei tai lo fionga fo talai. Tali sua ta tu mot. Ia fa penao na mos fa silinga malos. Ua mawai atu ia li poti ono mai ala soan nafi man nei tai au ia li poti umar mato komiti. Ia mafuanga lea rista ia tato tu la fono tu mau. Ia ide yang va mato to la ua mato li poti e paula li poti lea ua e tato fa solong. Ia era se li poti al makomiti. Manatu lea ia watu ia se sao e tu sai male. Nei li poti. Fa mauina al faftai ele tamaitai pule mal pule ngale tato ofisa turisi. Ia wa pe hoela fionga minsta. Ele li poti pe ona o pe maota. Tai hoi tari ana malo, i mta upu peo na langa ele. Whato whala inga komiti sa so eina, mai lolo ina li poti ale tato ofisa turisi. O le mata uina o lo wha mauina le wha tesi ma le wha miliona ta la i le piliota lea ili wha o ngā ina. Ale ofisa turisi. Ia tono teimi lea whatua nai i ale wha mai. Sa fiel la langi mtato sa monei. Ya alfo tuanga ia. Tawana tam fai fa nga se leni. Ua pasia tato mo to mo fa nga ina tato atina. Na wa fe ngai peta to mo tawole so I fanga nei. Ele mfai ona tuua. Ele mfai foi ona tau fia. Ai te tau ona fa nga tau. Ia wale atina ina o tātou turisi. Tala noa pēr le tā ua le atina e nei ma tātou ofisa I tono le tunu. I vai teimi ia ai le I a fia lau langin wha mai. Sa mai tau ina sa mo ina le tunu pe whase lau le 5 miliona tā la tau sanga. Mai le atina e turisi. Manu ia ai tangata lau tele. Pisinisi I wa pea fo ia fio anga I tua, masawai. E alai mo meo mata anga. Ma tulanga de tau airo taufi, le una ia pea o le market ina, whalau iloa. O tātou ati naene tulisi atunu mau, matunu I fafu. Mai tau aia ia le whalau iloa pea o tātou turisi. E na ia whatupula ia pēr le whai numero la tau mai moa asia si mai sa moa. O tātou ati nae nei whaamua moe te rei tātou. Mai le eini tātou o loa whanatura. E tātou te whaamua moe iai. Wangana turisi. Mai tā ua tere I le tūlanga o le marketing. Ma tau ina I le piliota lea, ia le pa uma o lalo, o la tau na ta whao mai mo mai Samoa. Ia masalo ai o na whātua nai ia le wha mai tele. A le teimin rei, o leo ma tau ina si pe ilunga al whai numero. Ma e sosiatina I turisi lava pe o na si le fia. E le vau sau no se tasi o to o nei tai au. Ta ua tele le so tai lea ma company valele. Ia ma le tūlanga tau whi malanga inga. Awa o tūlanga ia e whai malanga mai tangata e tāwha whao mai moa I Samoa. Ta ua e tele le foreign exchange e moa tātou. Ia wa pia foi mo pisinisi laiti o taxi o pasi. Ia wa pia foi nai fua whaere leanga, o metau lima, a whianga I tua, sawai. Tā ua tele le atinae leo turisi. Mai te taua, o na ave iai le whataua, ia whapea fo I lava se leni, e whapenano una ia ai, ia le tūlanga, o le atinae le nei. A le whautuanga fo ia nei toto. Ta ua telefoi le me tau o le sports tourism.
Taun sila i le tūlanga o tangata malanga mai Samoa. Ona o tālonga. Toi ngā tālonga ese. Mai langa, whai malanga mai Samoa. E tau wā. I tau wanga o i tū a inga tālonga ese. Tasi lea tūlanga tau turisi. Wha upo ina o sports tourism. Tau e ona whare lei. Ma tātou tau mawhai. Ina ia tele ni tālonga whawao malo. E whai mai Samoa nei. O lea wa iei tātou mtanga runga o tālonga. O lea wa tōwhia re Minsta. Lea whapea fōi mana CEO. Tasi la lea tūlanga tāua. E taunga ngā lulu e whiso tai. E ra tātou mtanga runga o tālonga. Ia whapea fōi re tātou pūlenga turisi. Waenga i e tāua e whapea fōi le tele o fontanga a e karesia ese. Whai mai Samoa nei. Tasi le tūlanga sisila e ina ia una ia pea. Mai e whaalua ina ai, malangolango ai le whina ngalo tō o mwai atu. Tāua tele o le valele. Ia ere se tau fōu. Le valele anei o le au whātau sanga. Ia o whautua atu pēa statu valele. Ia, o le maua li poti, whapea o lo whanga solo pēa, ia fisota inga ma whiutanga inga, mō se valele o tātou atunu. Ia, tau sia se taimi o lata mai. Ia, o na whātau no ina leo o lea wha moe moe. Ia, lau whionga ni whong whitalai. O nai wāenga ia, sa whio ia i stautalanga ni tai au, mori atu whaftai tele. Mole awa noa, manui foi nei tau sang fōu mai tātou savalinga. E lawa whionga, e wa pēlai tū o mota, man nei tū o mota. Sa manatu ai e whais tātou whono talo a nafi tai au. E mata ai mata po ia inga ruenga nei tau sanga peita. E mana lau talo, o lava lau talo e whai mo tātou. Ia le mātou whamtalanga, mafuanga o fumaima pero i pae a ngasi. E ui lea, ia whamanuia le tua lau whionga. Manuia le whono. Ai la o fionga le sui te tai le tu ngai. Ia po le sui malu mai fo ia no ama lua ia stasi fo sui batu o mota. Ia fa ftai amo fautuanga le rei mo le ngai lumalai. Ia o le rei se tatu bata tu pele ngai lumo le tu sanga tatu ngalu fai. Malo amo saunga ma se fo le saole tatu li poti. E ia si mele sa le sa ta o sui le falata todo. Meo a launi o komiti whapalmene le whapea o tusi mai le whailo tusi le whono. Ia e le alo whamama matu de te whu o whamoe mai a se whailo tusi le whono ne mea. O umana pasi alo e tono palmene ne tūlanga lea o tātou o launi o komiti whapalmene. Ia mai pau ale au wala ia o tribunal lava e tosi whio tribunal e li poti kapeneta. Ia e o ala nā mea ne te iwa whapea. Ia ai ono fono foatu le whailo tusi ma le official fono ma se sosoani ia mea. E langa wa umana pasia lo e tono le palemene. Ia mea. Ia ai o le tribunal lava malana ngā luanga whai. A tribunal fo e li poti le kapeneta. Ina ia mamlama le tūlanga le ta o lau tauranga. A tai lau whionga ponga fono manino le lei. Ia matua fo e le mwhaina o sa o mātou le vanga le po le awala o mātou lau whionga. Le lau manino le tali ntu mai le. Ele tusi o le tribunal. Le lau omana whai al tai le pule versus tribunal. Ele tulafono. Mo lia le pule le salary tribunal al malo Samoa. Ele tau whiinga o alaungi al palmin. Al whala lau. Ia. Tono lewa. Mai ale vaenga. Ia. Ngobra mnol tatu. Bauta. Ia. Sui o vai mongono mtasi. Le whai fwisi sao nei tu malo e moli le ngang whaftai. Lau whionga whong whtalai e mese le official fono mole tau singa nei mota. E moli le ngang whaftai o nei tu malo i le whionga te te fono. Ia lewa e pale mai le whionga le Minsta. Ia o tau mamana, ia e mese tu lai mai o Minsta fou. Ia o tau mamana, soaswani le kapeneta po le whionga tu mai tai pale mia. Mori foi le ngang whaftai le nei tu malo i komiti. Wa mai se li poti matanga o fia i tonu. O le nei mota. E tu sai ma le whaanga yo ina o le
le nei foi pule anga ole tangata ta fau mai atunu tonu si o tatu atunu o le nganga whaftai foi nei tu malo le afionga le tamaitai pule me se pulenga male official tulis i ngā luenga le lei o lo o mon mawina le nei komiti o le foi wa mai tau ia wa tali manino foi le malo i fautuanga ia o le nganga whaftai nei tu malo le fionga whangtalai ia lo fa wa pea ia le au nanga le nei tu malo ia le nei ofisa so stai mia e tau nu mai le meli e fa pena ia ona anga ia tu si o mato fio anga fa e mato fa fia fianga ia mamau e foi sa mato seleni ile ngata fo le na e wala au tu te mai tai pule e a fio mai ma mai si o mato fio anga e mai fa fia fia i lungo le wafu ala e mata mata mai lalo malo to amol mawina ye ni malo mai fa fo se tu malo au le leon tangata si siva tu ai lalo ala ile o mai lalo pasese o fa la wiloa na le nei tu malo lo fatino i te tono nei mtanga luenga ala le ofisa o fautuanga ma tu langa lo mai ia e lango lango ina le nei tu malo tai fo ile o tali manino le o fionga tamai tai palimia ia ile o toi pati nga talinga fo ile tu langa le tal sanga pe si o tato valele ia to te talo atu ko ina le mun mawina fo ile tau ngata pasese na ia sa fapenanta to sulfai fiti ia la mele wai ia le opose le fapena fo ina maftia fo nei sui peole fai pule faleata mato tuai atu ese o atali tu lo motai sa to fo ile asunga fu nei ia mato tuli atu le va ia lu atu o tapuni tamo fai ia sa fina wai ai o to tongi ato al pase se la to pato nu wai nei wale nga ato tamo fai ia le Fiji Airways e va veta puni ai atu le au tangata ia fata mala lau matutua e te fai atu le ina fainga lo fatino si o tato watunu nei lata ia mal tarsanga le ofionga tamai tai palmia e so to silsila i foi le tulanga se tato valele wa mo to te fil sau noa Fiji ia me se foi e New Zealand lango ina foi le tarsanga mo se tato valele si o tato mo tu sala fai ia fa faingo fie ia feo inga ma o ai fia nga ini fa la la fa fo se iman tulang fa pena ia le ia le au nanga te talo foi la ofionga le lo patino ia le name tanga luenga e fa ftai ale officiali male o lo yetu pe fa sau ia pe fa pena mata mata o ani ia ai mes foi le lo ta o le lipoti tele nisi ai ta la fu mo fai ona fatino o le mai tau foi ale nei tu malo ia te sisila ne la ofionga le mai tai pule tele o mata anga lo yesu mato i tu malo papa ngala ngala o le papa fa to ngata mo papa titi atalanga mena mo wai le rua yafi samo lo ye um nei tu malo ia al popolenga ia na fionga le minsta olo ia le mfaina o ye nai tu lisi ia pelese au wala ia nga ia ton wat fole nei tu la se tausanga ile ngata le valele ia o nai ave taxi tu lo mana ave pasi le lato tautua le i tulisi pe au mai i le tau ngata le pensini lo oina i tangata fai ta vale i le ia se si tia oni tulanga te tongi o ta vale ai mesi o le alu lunga le tau le suau o nai e mai lo nai meli e pe fa pena na fia nai ave taxi mana ave pasi o la mo nai tu facile nai mo nai tu pe nai malo ia la fe vai ia pe ta yani ia e uma le tupe wai alu ale air condition fa ma lu il palang ia ai o le tulanga le tonga tal pensini o lo ia talo atu se to sila ne le natu langa ole talo nal nei tu malo moli le nganga faftai ma tu ina tu ai male no lango ina e le nei tu malo le reporter committee o fata tien mota mal falalo lo fiong faftai alo faftai sa mole sui malu mai vai maunga no tasi ia maloa mole sosani le pote tatu committee mais se foi nisso fautuanga taua ia maloa faftai ia fa manuia foi lo so fo tu le pupu langa le o wa ngel mota ia a mai an le stala ia foi tu no mai sta sanga fa nga ia mele ia maloa faftai ia o mamana manuia le no fo mai le no fo no fanga le sofa tu do pupu ta so tau le tunu
Ia, whamalo, whaftai. Ia, maua la manoa tātou. Maota. Ia, tūlai mai le sui o vai maunga numero 2. Ia, whawhtai lau whionga, sai fo I mo le awanoa. Ia, o nei fo I sui, ia, e fia whalea voit whawhtai le sunga taitai whono, sui taitai whono, ia, me se fo komiti, sai fo I ma le poti peona forosia, ia, mori atu fo I le whamalo ma le whawhtai, ia, tamai tai pule, ia, me se pulenga ma le ofisa, ia, awa wharenga luenga whaatino. Ia, lau whionga le whongol mauta, ia, sai foi ma fautuanga pe ona whaatatia mai e le komiti. Ia, fia whaaleo le lango ina foi o leini, lo nei sui, le fautuanga mua ma le fautuanga lua, ia e pe ona saunua I voi nisi o sui, ia pe o nai mafuanga lea, ia e foi taitonunga lo nei tangata, ia le sunga foi le taitai fono, ia ma se tasi o sui al komiti, ia o lewa pale mai foi to finga wha minsta, e ai la taitonunga lo nei tangata, eri umat pa inga nei wa, o whatau nuu ia fautuanga mua male, fautuanga lua, ia wa lea la whaofia tuai suia tono le kapeneta, tato wa ledi, ia e meise le wa lea ma le motu I sala fai, ia o le fautuanga lona tolu lau fionga, ia e fia tu atu tau au, e le fionga minister, ia e meise foi tato ofisa, lau fionga talu ana, ia mai lava tapenanga o le chokom, e ma teime wa mai, e foi le chokom, se io o mai lava le amatanga nei tausanga. Wa tele na ngai atu ia tangata mai mo mai fafo. E fia o atu I le, tonga tongo le I mota, le awala savali le sa savadia e le fionga le tupu, Britania. Ia, pe o le mafuanga leo o tūla ia tuai. Ia, se tasi leo mataanga, e mawhai o na tu umai e fo ia, se psosoani al tātou ofisa, tātou te ngaru rue whātasi. Ia whape nao na whalelei, nisi o vahenga o lo fia whaleleia. Ia, e le mawhai fo na ngalo le se whawhitai le fionga fo na minister o sio manga, ia, e me se fo tamai tai pule ma le mtanga luenga. E le teimi fo I sa ta pena I fo I lea wha moe I ona tūlanga uma le wha le leia o nisi o vaenga sa mana o mia. Ai o le mai tau watu le fautuanga lon toru. O lo o mo mia nisi mataanga fau. E mawhai ono tātou ngā lue whātasi. Awa I le tonga tongo lea. Ia le le tāra tuu voi lea. Le sa ta e le teino sina ma le malana tuna. Ia pe o le mafuanga lea e tu watu I lau whionga minister. Tamai tai pare mia ia me se foi tātou ofisa. Ia olo iai le si mataanga. E le mamao tele, e lata mai lava. E mawhai ona nga ia tuaia. Ia nai o tātou tangata. Tā whao mai mua mai fafo. Ia lau whionga, e lango ina. Lau nei sui tātou tūla whono. O e tātou li poti. Marwharo lava. Whaftai. Tai molo sao. E me se foi whalea tiri o tātou mataanga. Ia ua lava tātou malo tā whao mai fafo. Ia malo. Tai. Ia, ua mai tau tui ua peua, mai e whina ngalo whaalia, tātou mauta. Ia, se tule mai lau whionga le, te tere tua ngai. Ia, tu risi lava le tau tano e lau whionga. Lau whionga le, whongwhtalai ma le, malo tātou mota. Au te whamalo I le komiti ma le lātou ripoti. E whamalo foi le whionga I le minister turisi. Mai o whautuanga umai o au mai. O mo whaon sauno iai ia sui. Ma le fo talia ele malo. Tulanga un iai tātou tangata si mai mo mai. Au te whamalo me ia te taun whai. Lau whiongan whongwhitalai whatever na o
Minister for Tourism. Ma manatu faalia. Au fia fo ma fasilanga o mai el committee e la to fatuanga tali fo el malo. Tali fo le vanga nei na o fa fo mai e la to saunang. Ato ai fo ma nisio tu lalo. Mole una iatili o le atina e nei, o tangata se si mai mo mai, tele ai se leni e tātou pisni se maua, e le ngata le nā o tupe maua al tātou atunu. Taulu alam tāu tele ai e tāu tele, o tulanga tau waalele o mataanga, ia, mawhainga malanga i savai. O le tulanga lea i whainga malanga i savai. Au te manatua. E lea e sea le tūle nei o le lele o le tātou vale le laiti ia. I savai i pēa o i tulanga whavelave whafose. Ona chata lea. Me ye le tau whatonua i el malo. Po le minister le pule e tomai. A o lo i whavelave whafosei. Ona whalelele o le whalele chata. O le mafuanga leo te matau nisu saunanga. E alai ona whaingata ia le lele peo le waalea a tātou i le vāo poromo sa vai. Ona ele o tuene nefu ia i tātou. Le tāu o le sawa vaalalo. E na o le tūla e te alo tuai. Talu nei ona whaalelea tātou va. E te alo tu molau tā vale. Nā nei tau nua tuai sa vai. Whiarua e toi fo i mai i le tā vale. O tūlanga nā lai ona le toi tala whiangai, malanga whatulanga, ale tātou waa e wao polu mo sa vai. A sa te tala pele awa noa, mo malanga whapito i taimi o whaalvelave. A leo te le o mai loa pole ale tūlanga ua iai. A te tau i le mol mea lama o le pule ia, e ala, e ola. A te tau a o na whaalele pea le waa i taimi, o whale tonu ai le tau. O le vaenga mo mole nā, toi whapopo atu i isi sānuanga. O le tūle au te whia whatauenga. O vaenga nei o le una ia, o tangata whelele mai Samoa. E le ngata la i o tātou tangata. Ai o tangata turisi. Ia, womano iai ia saunanga. O le tūle nei whaingata lea e tau nā sia pēa. O le tūlanga i pemita, mavisa. O le mele tupu, o le matua whaingata o na maua ni visa o tātou tangata i malanga i Silam toi fwoi mai. E o ai mene i o whaife au. O te manatua le telo teimi. No o toi whaife au ia tia mo ulanga sa o mta upuna nei. Mama whai ai o no. E o mai le teimi le nei. E le whaife au le matu o lotu si usanga. Ana tauna alu i le aswan nafi. O le maliu o lona sister o le brother-in-law. A sau le whauponga. E le mawhai o na alu leanga i le lata e te le lata iai le tūlanga fo i lele o le relationship. O te manatu. Ua o tano so o fo i aso a o palemia.
Ai au mai pe New Zealand ia tangata e whailonga lanu. O le me mo ia na me le tupu nei. O le whailonga langu o ka ngaka ia au mai. Ma whaafai tai e ho o ai whaiwhi au. Ko te le whaiwhi au isi e ka le sia sa o atu i atea. Mo tosi iai. Ia le me ko kawhi ai mea. A whai ua tō fia su whaiwhi au. E se au loto. O ka ngaka ngei. O le lato ngā luenga o le whaami o tonuina o tangata. Lono wenga o tangata e rea te tau o na whaafai tai o whaiwhi au. O pākele po le alawa le lato ngā. Ai o ai le maliu. Ai ke enga e la soa ngafi. E no whape ai. No whape ai New Zealand. O le makua whai ronga lango. O le official e ngai New Zealand. E le ku ua al mele o whai ronga lango. O la o talo sanga. Kuli lol mka upulea. Pe alu sao no se tasi. O sui o le tu. O le mele tupu. Ili o fia siksengi o kako kangaka. Ai alanga fia siksengi. Ia whaingo fia o ngā maua o ngā malanga koe malanga mai. O i fia ngā fwisa kungu e malulu. E mkua malulu. A o le ele atunu e mawhanwhana o le ola I lunga o ele mawhale le tutongia. O lua moka. O le mta opula nei e tau tele. O se awa no fone nei. Fala wai tele tuai ia Australia ma New Zealand. Se ko wala lofo ia. A fai e whaingo fia on tō whaatangaina atunu, isi atunu maisaina. Ia siria kong whaingo fia. Po le malanga atu tātou e au no mani visa. Al mena o lewa taun whai. Pe a whai e sa o le melea e iai le tātou tula whono. O le whiwha inga ma le malo New Zealand. E le whaingo fie e tualalo tu pēr il malo. Tātou tu I pēr. E le whaingo fie o na moa viso tātou tangata e malanga tuai I whalawe lave. Ai maise o whaiwhi au e tala ia le tala le lei. Lo venga il fonta ia pawana si au mai tualalo. Pania tātou whono. Alo, whaftai. Ia, malo hui le whamanatu. Tono le whawhawhonga mai e whengai toru mai tūranga ia. Me sira lewa e saunua e whaingatā e tutu I pēr. Ia, e maloa whawhtai. Lewa mau atu tātou whainga malo. Whautuanga. Ia, turai marsui o whalalili numatas. Ia, whawhtai lo whionga te whono, lo whionga te lai. Ia mula manoa whoi o lo sunga whono le neitu malo. Ia, e whai e se sao whoi, ia me sele, li potio lea ua, wholo si e laulau a whono, malitana noina. O moona, le ngang whawhtai, whionga te whono mar komiti, e tu sai, e ore lātou ngā luenga, ia, le ua ta otoi, e malai matala noina, a lo whawhtai me se whoi le whionga le, insta, ia, e malita ngā luenga, ia I ngā luenga whātino. Whamawina, la ngang whāloalo, ia whautuanga utuina mai. Ia me se whui tali, ane mālo, lau whionga le whungutalai. Ia, e langolango ina whui le nesu ngā whanu. E ina I vaenga la iti e whietala noa iai. Ia, a wāwho ile, e ngai lumanai. Lau whionga le whungutalai, tā ua o le tūlanga I atina tuisi. Pe aon silfia, ia, o isia se leni soani le atina so tātou atunu. A mei se foi, ia, le ulo whamawina, ia le tele o tuisi anga I mai tātou meli. Isi le vaenga tā ua, ia e whamawina fui malanga fia. Ia malanga whawhtai. Lau whionga I le whawhtalai. A sila iai le tūlanga o loo, iai tātou, o tātou atunu. Ia o lo whamawina fo nen mana o mia o le vālele. I lona tūlanga o te lenga. I le taluna umar COVID. A toi asiasi le atunu le ofiti. O a toi titita I aso uma le flight
sau mai Amerika. Mai San Francisco, LA, e mai se foi mai lisi tu al maketi. I lei tu i Australia, e mai se foi sau mai Narita, ma Singapore, ma le tūlanga mai Asia. O le nganga la, le winga le tau watu. Ia le whaingo fie le tātou competition. Ia i tūlanga o tūrisi nei. E mai se ia, a sila fo le telo tūrisi anga ia nei fiti. Ia, e maura tūrisi tangata, ia ma le tūrisi tango fie lo na winga, o level sol tūrisi. Ia, pe o lo captain mai fiti. A ngai fo i le tui, i se sae, i Hawaii, i pe whapena. I le telo le tūrisi i Hawaii, whamawina fo i Tahiti. Ia mo le maketi le tui se sae lo na winga. E le whaingo fie le tātou competition. I le tūlanga wai e le teimile nei. A se sila fo i le flita a fiti le teimile nei. Ia lātou 737 Max le wai e nei. Pe 5 ela iai. Lewa wao tuai le tātou le loko. Le local traffic ana i fiti. Ona ave la ia e lātou A350 lai. Ia, i long haul flight. Luna winga. I le whaingo fie le tātou competition o lo iai. I turisi nei. Le winga lea tau amatua i pēle nganga. Ina ia toi sila tutoa. Ia, sila fo le tātou turisi lei nei. Ia, i le servicing o tātou tourist market le tu nei. I tulanga i tau mafa, i ia, mea uma. E tela na i importo mai fafa. O lona winga, o le tupele saui. I tātou turisi, o le tila antoi alu fafu. O le nganga le nāne, tau avatua whapena, le tilo au lau te lenga. Ia i le tūlanga leo te mantua aile. Tau mwhainga le malo, i le tau sanga whailu afsu ono. Ne ia toi whail tātou wālele. Na me se whailu afsu fitu, ina wā mata. Sa ngā i ele, whainga malo le nātei. E whaili tātou air service agreement. Masaina. Aisa, we go beyond our borders. Le tūlanga iai, ina ia iai se maketi stable mo tātou, ia il tātou peitai, ia ele i tupu le nātai, mi alo umo na iai le tātou air service agreement. Fia o se langona i le tūlanga le valele lau whionga fo talai. Awai, ia peolisi le vaenga tā ua lau. Ia, ile teifo le lua sufitu, tātou e ilo ai, le iai pēa o le tātou air service agreement lea i le Maliet, i le tūlanga Open Skies, ma le wama New Zealand. I le telina tunu saini ai, wama New Zealand o le tūlanga sai ai, tasi se tātou wādele alu atu. Ma sau, ia e sau le 737, o e sau le 777 ma le 787 na. O lona winga, e leo pāleni le vale ama ma New Zealand, le tele leo le traffic le iai lau whiam. A pe o le mele sa mana ia le agreement ma Australia. A afe pase se alu atu le vai aso, pa pena hoi na afe pase se sa vai aso. O le winga le tala, pe o inana amatai ona a le tonu, le tūlanga o le tātou vale, i le nawaiting, le revenue. Ia ona o le tūlanga lea, i tātou air service agreements, lo ta oto ai, le vau tātou ma tātou isi pora so lo a so ta i tātou valele. Le nganga lea lau whionga le whamatalai e wala telefono. Ia nei tua lalo. Ia wale. Le anga iluma. Ai langa loinga le tu malo. Ia le tūlanga wei ai whautuanga peona mai. Ia matade an malo ma langa whalona. Alo, patai, mo le sao fo le whionga sui malu. Ia walawa le tātou le poti, ia tāpenanga tātou komiti. Ia malo a patai. Ia, tula mai sui o sanganga numero 2. Tai mo le vanola o whionga e pupu asi whapoponga fōi i le aiu finangalo ua fora siam tā upre nei. Haftai mo whautuanga matango fie taria fōi le nei sui paua le situa lalo. I le tāpenanga o mea nei o mataanga. Na tua fōi la o whionga whonga whetalai e tala lasi sa moa. E ele mena tupa ele mataanga sa mato wasesi atuai ma au malanga palangi. Sa iei leo tamu whainga ale. Ale vaenga leo tūlisi.
ua latou tusi le summary feale le o toʻotoga o le talatuu lea lenā mataaga o le tuu nei luga o le laupapa tele i le gagana faaperetania mea nei la leo atu ia tulisi ua faitau ai sai la nai fesili na fiatuu iai tamaitaʻi matutua lai ai a le mea na tupu e matua ese ale version le tusi mai i luga o le laupapa ese le mau lae faamatala mai e tamaitaʻi a masalo po le komiti lea lae vaaia le mataaga ea go kuku le kau faafikau'i aua neʻi loa e papalagi e ese ale mea le faamakala mai e i ese mea le faamakala mai i luga o le laupapa lea ea pena o se fautuaga lenā salo lae faafofoga mai lauō lea le faipule mai falealupo sa fsiligia fo le tulaga le famela na tali aua le vea mea saʻune mea o malamalama latou mai fafo e lē manaia lenā tulaga faamolemole afai lava tulaga faapea e tatau na tatou ave le mau o lae e talia lenā fioaga ae lē o le eseese o mea tusi i luga o le laupapa ia a ese mea lae faamatala le komiti ia te le taʻua atua le mataaga lea neʻi tafaina se finagalo ia pe o se tualalo lenā mo le tatou valele ia aʻu lesi sui sa malosi foʻi laʻulauga talu ai tulaga lea ia ua lava lenā paua le agaga talosia ia o atu le iʻuga o lenei tausaga e landlord le Fiji Airways faapea o ai le valele lea ae tatou faapea ane it's my airplane manuela tatou fono ia alo faafetai ia me sili ana ua ia aua koʻi fautuaga e pea tuina mai ia tonu le utoe mamao ia lava pea le ona saʻi ma lava pale lo faasolo pea tatou galuega ia tulaʻi mai le sui o saʻalega numero tasi Aftai le avanoa i lau afioga le foga fetalai atalofa atu foʻi le malo o le usugafono i le fioga matai palemia ma le kapeneta e mo se foi o le fioga taʻitaʻi o le tuagai ma le foʻi tua o le mota faatalofa atu foʻi le tapuaiga seʻu tumālo tapuaʻi mai salafai ia faatalofa atu foʻi le ʻaufaigaluega tofi e le atua so se fatafaitaulaga le tumālo tapuaʻiga afioaga i tasi ia tapuaʻi mai seʻi faisi tatou sao o le lipoti ua i luma nei o le teleao fautuaga paua lea o le vaega e fiavatu ai se manatu po o se lagona foʻi o lenei tumālo ma le usugafono o le fautuaga lona tolu ia faamalosia le pulega auā ia nofoaga foi e matamata ai pe mai mo ai lau tulisi o nofoaga e o faasao o te ailoa atu o le tasi lenei tumālo lau afioga le foga fetalai ae ma se foʻi le faafofoga a le minista po le afioga tamaitaʻi palemia tasi lenei tumālo e tele i ona mataaga tausaga lua afelua tolu lua afelua fā na agaʻi atu ai le ofisa o tulisi po tagata fafao e asiasi le tele o mataaga o i foʻi lea na mo le mauina ma faalogologo ai sui o le tumālo taʻutino a sui o le ofisa i le tele o mataaga ma upu tuu ma talatuu e maua a le fatoʻa maua i le nuu tonu le maua ai tonu o le tumālo le o salega ia pe o le ala lea o le te lagolago ai le vaega lea o loo faatali foʻi le afioaga o so matou nuu leo faia ai e o mai le taimi nei ia faauia atu ai le talosaga lau afioga le minista o loo faatali le matou nuu le asiasiga le tatou ofisa ua uma na logo le tausaga lena tenei ia ai ona o le pisi fonutaga a mataga o le faaiʻuga o le faaiʻuga le tausaga e uma nei taimi ia o loo faatali se o matou nuu le ase taimi agaʻi atu ai seʻi asiasi ia silasila i mataaga i le malae o le mā ia ma le pā i folaga ia ma le tele o mataaga neina ia vatatou iloa pe a faalau iloa le tele o mataaga ma le tasi foi lea o faga sili ona matagofie ma la lelei salafai o le faga leʻi ma la le mā le tele toe matagofie le foi sa mai la matou talosaga
Ia, sono le whaalau le ino le mato o wala foi le ilalo le mato. Ia, laua iei nei vaenga. Ia, ema, nei al so ni atu le tatu mtanga luenga o tangata tawhau. O mo le marketino le vaenga lea. Ono le telefo o tangata i atu e vatu turis. Ia, o atu o fai pe wa, fai whaasol tu la fono wa. O whaalele latu me po ata wei lunga o tapu e solo ia tono le mato nu uma mato matang. Ia, ele o ilo le mato nu. Te ia le nuu vai atu lunga Facebook. Ia wa sau le ato le. Mata fanga ma mata angole nu. Ai le se fatadang. Ia pe o le tulanga le tu atu ese tu ala. Ma to te lango lango ina le vai ngalonga tol. O le report i mo vai nga umolo ia. Ia o se sao le o le tu maro mo le sunga fon. Fa te le le fionga le te fono le o se mai o. Ia manuia o faiva. Ma se fo le alo atu komiti o se nei time. Ia anga lile tu e whaamanga ruenga whao nei tau sang. Ya, alo, tau noi. No pionga sui manu, alenga. Ya, le mari sui o le whanga whala se la. Ia, paftai, lau whionga le whangwhitalai, o se sao fo i o le usunga whono. Tu sai o le poti o le ua whatatia i luma mea. Tulanga e pe ona iai fo e lango ina le. Tulanga e pe ona iai le, a mese o fautuanga. Tulanga e turisi, ya a mese ao, se o tu malo le olo iai le, faltal malo le o le, Return to Paradise. E o le winga le whamatalanga e, mo le whaftai. Ona ua whai asi le vau aso, o tautu i tu i al tulanga le, i se awala e alui. E alu ese mai, o le olo iei la wala i lunga o le sami. Ai pe o lo mana o mia se awala fo ile mo le saunga le mu. Pe a ona tula i maia tulanga i mala fal natura. O le ai e faila utala wale mo le mau le matu komiti. Sa matu wo iei ile pertais. To tuli le reisi lo matua le honale. E mtau sanga mai a matu komiti o tupe fo le e angan le atu le. Se awala e fatino le awala le anu yuta. O taimila nei, ia o whawhitai te lea o lau ile awala. Ai e fwoi nei whawhitau le sa whenga iai, ia lea sa tau fo lava ele, e lea fo ele, whaipule. O na le amatanga o ngā luenga lea. Ia wa o le winga o lau whamatalanga ile awala lea. E te lea ina whaitio ia, e nai turisi. O na mana o mia sa awala e saunga le muai, pia o taimi e o mara natula i ngatai whale. Ai pe ole whawhita uri le sa e ole tau whinga fwe lele. Ia sa o iei malongo iei si o mato, ai masao si o mato fio anga le o matautu. A whapea ole tūlanga le iei le tau fio o masinia. Ia pauale lea fwe le whatau mga le al minister. Toi whafo i o mato, ai masao kon kalaki. Toi whafo i o masini le whaia lea. Ai mari lie, se whaatino le awal. O le winga o la whamatalanga. Ia e momole le whaftai. Ia o lea o matua mata ngō fie lea. Ia o whai ngō fie fwoi lai. Ina i tangata e maise o tūlis. Ia o iloa e saunga le mū ia le. Ia le watu e tāwhau ele. Ia o lona lua fwoi o ia ele. Whaanga solonga mai le se o mato tū maloa. Pe o nei fwoi le fio ango sa vaia. Lato fwoi tūlisi. E mene o le mai moina o le. O pā whaisua. Ia e mata ngō fie i o le nāwaenga. Inai. Lo e fwoi ia vai e ta e whaamalu wai. Ia whaasolo mai ala ia le se yo mai foi. False lai le vai o sina. Ia o le tūlanga le pe ona iai o le whaatosina tō tangata. Ia o lai ngā lulua e le tū malo. Ia ai whaafitai foi le pulsili o le foi matanga luenga. Ia tu sai foi o le sosoni atu malango sua. Ia matapu e pea e tūlanga ia. Ina e whapea ona, iai pele nau ta inga o nai tangata e malanga mai. Ia e tāwhawhau atu ia fo i vaenga o le tātou o tunu. Ia mawhao Sofia e fo i lātou e o mai pea malongo atu inisi. Ia o mai mo ina le mata mo fie. Ia male paule o se whamatalanga ia ai langlango ina le. Ia le nei komiti le tāua fo i. Ia tua i fo i mawhautuanga o amai le malo. Ia manuia le tātou fontang. No, aftai, tau none.
sui malu fale se lama fanga mo le sa ho tatu ripoti e si me len ta o sui lo sa lenga numero tasi fa pe fa sol tu la fono tanga luengo na pu e ata ia e pedi si fa punga fa ngo fie e le tar fe ngai fo man tanga luenga tatu malo ina ia ni ke o fa pe fa sol tu la fono ia la ta la fe ngai ia pi o kire de upu lo fe ngai sui mai sa fata oi Lau ia whiongai. sa lenga numero tasi E lo sa onga leo lau whamtalanga. ia O tangata foi o te watu tangata ta whao. O tō le wha lili la tō me poe a teilung. o ia le tanga luenga E lo mtanga luenga. ia Le le te ili mato whionga le la tō le atu. O so, o poe u ma whanu le whionga. ia Ai lo mtanga luenga le whionga. ia whaftai. Ia manino me ia o futu inga tatu o whenga ruanga ia mea. Ai whaftai o leo maua le nganga sui. Ia pe esta se sui ia saunoa. Ia a te fui sui ona tau o fui le mta upu. Ia o fui le a le manuia ma le ngai luma te mau ai ngole tunu. Ia ma loa whaftai bon sao o le pai o le maota. Ia se tulai mai lau whionga min stao ngā ruanga tele tatu malo. Ia, whaftai lava. Ai, le i tua lea manoa i le whionga te whono. E na ona fia whamanama tu lava nei mata upu ia. Ina ia mwhai e ona manamama fo i tātou pāmene. Ia, mō si le fia le tātou pāmene. O lea ua mai e le so e ngā tusi e tātou Samoa Airways. I le tau sanga lua sifulu, lua tasi, ma le lua lua. O lea la usauni mai mō tātou pāmene pea uma ona whaatino ina ngā ruenga fo e kāpeneta. O le ngā lava ia, ina ia o mai e tātou tala e tupe ia, ia i tātou komiti. Mō le lātou sila fia o le tūranga o lo tātia e tātou kampani wālele. Ia a uma ia ma mai se fautuanga, ia ngā o tasila ia mani ma faufonga fo ia no tanga ruenga. Ia po le Samoa Airways, a masi fo si tu alalo le malo. Ia masalo le tūranga lea, a leo o whaasolo ia tausanga lua tolu ma le lua whaa. Ia o lona wingo i nai maua tonu a ia tali o tātou fesiri lo au mai. Ia ai whamaloa tu lava mō le mō fesiri o tu mai. Ma le nganga whaaloalo lau whiong. Alo, waptai, lau whionga minsta, tono lewa, maua i tūlanga pesa lang ngā niso whinangalo, ia maloa waptai, ia tule mero whionga le sute telefon. Waptai lau whionga le whongfitalai. E tos fulu ia, sui mamalu sa whaali o lato manatu, lau whionga. Mai o leo te lenga o nei whinangalo. E lango le lipoti me mo lea tu whaftai, e le suri sa whaali o lato whinangalo. E lango le lipoti. O nisi o lato manatu, ia o lea la ua watu le whionga le minsta, ma le matanga ruenga. Ia mo te tilo, e lea ngai luma. E lea ia se whinangalo whapea o Yesu whale tonu o le tātou, o me whalei ai le tātou tourism. I le tau mate lea o ngā nei ati na e lau whionga, ma le voice le lawai e manino mai sa o ngā sui. Le tau mawhai ina i whaale lei atili. Tau whai si awa le taimi lea o le whamai, i peo lea taimi lea sa whai lipoti. Le lau ina i tau leile ngā solonga. O manatu o Ivalele, ia, o manatu nā leo tati atu i o. O le manatu o le komiti ia, e taimina mai li poti, al matanga luenga. Ia, tia sila e le tūle pe o, ia, tati atu le malo, it's for policy decision le nai whai. Le fo sau no mai ia le mistasa, ai fo le vale, po lai vai el vale. Ia, mana e fo nasi e mai tatu, whainu mela se tatu tilo iai. Ia ona iloa ai le anga iluma. Ai ele ai se manatu o komiti nei e tu malo si atu se manaonga il malo. La feiro manao il malo. It's there ko. Ai na ola la ngā manatu. Ia il temina mai li poti lea. Ai whatu i tele i sui malo uma. Ia i lava se le whaua whaari nisi sui. Ia le lango i recommendations ia na matu tonu. Nai le ua diani mai fo ia isi mataanga. Ia o mea nai le ua a whauwhafonga mai le tatu matanga luenga. Ia wha mau le lalo.
le tu la ia tu ia sui fa dia tu pe fu no tu la at foi au ia ta mo fenga wala foi ma tanga ia na ma watu la ban le tanga luenga ia ma watu foi la tu lang lang malos ia tu lang fo na tau no ia atu tu ia le min stai o le fai pule ia il matanga luenga le ia il matanga luenga le asta ba tai fo le o vai nei le tatu matanga luenga ia manan afenga luenga e vai la to mena e fele le dunga ina tapu e o mai mata la fanua o lo ai me la ele ia le matanga le tau ta pena ia o isi manatu ni o le lango ai to fa o tatu va lele matulango fa pena spin offs mai i tulisi o mai ile na o fatal malo ai foi meisi ia tulanga mana la o fion ke lo o la sa no ele fion el mista ile ai lo tele na ai lum a o me uma sa fai lipoti ia le ua talia uma mo fautuanga wa mai ia mamnaonga ia la tusi uma ila lo matanga luenga la fionga ia ai mo le tu faftai il matanga luenga ia tam fainga tatu lipoti nei i o tu tali manino fa mal manga fo io o tu langa sa silinga ia tatu kopiti mo fa malo il bato telefono le no fo mai o ia fa malo ni va vale le tawatai tati mai le tato lipoti le wa e vai atu mo le wa e le stato tai fono o tato komiti ia la ofenga fa votalai fa tai telea o lo no alo tai sa no e la ofenga le a su telefono fa tai mo tiute to ave mesel tom fenga fo tato lipoti fa ma popo mai ia mese o le tali foi tau e fina ngalo fa alia o tato mauta ma lo fa tai la ofenga le su telefono ia tu le melo fionga tu mai palmia o sauna la fionga le fung fitrai ia molia tu le faftai le telefono ma le malu el committee o la tu la vale sa pe ngai ma le tanga wenga foi le nei le ilo ino o li poti o na foi wa tatia le li poti le tali el malo mai le whanungulungu atu o whaamalia ina foi e whina ngalo o le mauta. Pei mai tau mai o le whanungulungu atu ma le toa whaamaumawina foi e whina ngalo whaalia. I au nanga tau walele. Whai o tutonu labo o tātou e le wāo polungu sa wai. Tātou whainga malanga I tutuila. Ia, ai mai se fo ile mata upu lo fa pela va na fanga solo. O se va lele tele mo malanga tu I New Zealand, Australia, fiti e sa masani fo io na iai ia au nanga ia so ma vai. Lau fionga le fong fitalai e fai o le fono fatonu o le company Valeri. Alo ye foi le committee fa pito al malo wa faisina leva ona ngalu mai ile mta ku al nei o au nanga tau balele mai ele na tia lo fionga le fung ftarai ya le sia vai nga tele o le vai e tato tu nanga tau tupe ya ona fuafua lea o la le tu inga au nanga e nga fatau ni maina e tatou e whaawawai ia le foi au nanga tāua. Nā alpaula vale mea e foi le te manatu ai. Ina te ipe la atupu le manatu a whai al tātou valele taungu fie. O le taua ia o le whaangai o inga o valele. O le taua al na. O le taungu fie. Ia. Atonu pole ase vaenga lango tua ile malu na pau na le awalai e fa pa u ile pasese ono manatu malu pe vae se si vaenga lo no tama ai al fanga yo inga yo vale tu sale ya tato mai sia tunu il fatino inga o le awa nanga e ya la le fisili le na pe a tato fuafua ferme ave el famomo pe o malanga umal tato watunu pe tato tilo e fai me fatai tainga o aonga uma tato fana
o tātou au nanga o le soifua maloloina. Mo mea uma i tangata uma. Me uma ia e whetuna i ai, ma whiri i ai, ia le whaiunga al malo, mai le taimi, i le taimi. Ia, ma mea fo ia tutupu mai, a wai ei mea tutupu e tu atu o le tātou malo si anga. Ia, whai mwhate ta inga o le tau o le suau. I le eini e tātou suau. E whamoe moe foi, i le tau o whatulanga. Mo le nā foi, a malo si anga, e whamoe moe i ai, ia tuai ngā tina e whapeni. A leo whamawina ia le mata upua lea wa le tatou valelelele nei o vale laiti. Ia whamawina ia le tūlanga i le alu tutuila ma le tau ma e atonu e au foi on whatala noa i ai i le tatou company. O le whelele ai o le valele le ba upolu msawai. Ia atonu na ua tali mai le taitai o le hituanga i e whaamalamlama le naitu. Ia ua whawhaingu fia lava le tātou whemalanga i lungo waa e taungu fia tu foi. Mai o le mele na o lo anga i ai lātou o lo fia malanga. Ai lo whatu mawina pēr ia le au nanga mo whalawe lawe e tūla i mai le taimi. E whaunga ia tātou walele. O le mataupu lea i le wā o tātou ma Australia ma New Zealand e leo se mea fau. Mai e moni e mali e tūlanga pe whetenai. I le tasi tū e whawhengatā le tātou whewa i atu. E se le naunau mai o Australia ma New Zealand. E watu o tātou tangata e whaingalua ngā whawaitai. E se le whaingofie o le whaulu whale atu tātou tangata i nā awal. O lo whāua upea, whiutanga inga i le wā whaale mālo tu sao. New Zealand ma Australia tu i pea i le mata upuale nei. Ai foi i a fuafuanga whaitūlangi. I malianga foi lea i eile Pesa Plus. Lea e whapea e whaingofie ai. Ia le whaangai o inga o fua o whaeleleanga, o au nanga. Ia mai ei fo i tonu ina. Ia le whaingo fia wana whea i tangata e whaia lato pisinisi po anisi mea. Pei fo i ona mali ai lo tau saunga mai. E le se fia nu fo i o. Ana whaingo fia le tātou whea i atu ma whea i mai. Ia tātou te fia o mai a tātou te nofo le tātou o tunu. Ai o lo whapena o na ave pea ale nei mata upu. Ai mesi ai le vao o tunu ui e lua o Australia ma New Zealand. Lau fionga i le whongwhitarai. Le atina e ai o tangata tawhau mai, moni, se tasi leo ala o alu tātou o tunu. Whaftai o leo wa amata o na toe whafo i mai le malosi fo i o lea ala oa. Ua mawai atu fo i a fianga o le whamai o le COVID. Ua tuina atu fo i le sosoani e le malo i awala SS. E toe whatu mai ai a vaenga SS o le au nanga lea. Awai e mawhala e whai o waalele. Whalitai malo, ia pei foi ona mali e finangalo. O le au whai pisinisi laiti, ia sano mai foi nisi o sui i a tātou taxi, ma pasi, ma tūlanga o mawhapena. Ia matau fuapau, e te tau ona ilo. Pea whapea e langolango uma i vaenga SS, o lo sapsapai ale atinae o tangata tawhau mai. Moni le saunoanga i lesi tū lea o tū lisi i mea tau tāronga. A tonu le nā foi ua manino ua whatula i mai le tātou mta ngālu enga fau. Mai o le mea tonu a lea, o lesi ala oa te lelea. Ai mai se, o le tupe ua whaalu e le malo,
le tātou no whanga tele lea i whaleata. Whaamoemoenga nei ai, o se no whanga o tālunga. Foi le tālunga tasi mai ai po le tātou i tūrangi. Whaatino ai tālunga, le ngata i tālunga lava mo tātou ia. Ia pe o le anganga le na o le whaatulai mai o le tātou mtanga luenga lea. Ai mai se, o le mea tonu ai, pe la tau mō watu tūlanga tau tālunga i tonu o le tātou atunu. Ia, e vai e fo i tu tino whalapu tonga o tālunga po le ale mele tupu. Ua o fo i a tātou waunga, ua le malosi le por kalame o le wha malosi tino. O tālunga, e se le tele ona fo i aunga. O le tū tau soifua maloloina, o le au tauina o whanau i awala e whesotai le le iai. Ia, e se le tele, ma whaatupu ai foi, le tūlanga a le lei le taalo. Ia, e au sia tūlanga whaplo fesa, o ala tupe foi ia mo tātou whanau. I o lātou foi to mai i tau tāronga. Ma e whamauina le anganga ua whaalia. Ia, o tasi le ati na e tauona tātou wawa aile le iai. Lau e fionga i le whunga pitarai. Ia, o tātou tala noa foi le ia fiti. A mai e sui o whale aliri. Nā le paua e moni le foi lea i le tauwanga e whai mo tangata tāwhau mai. Ai nā le paua se mea foi le whaali e foi se manatu. E le ma whai ona whatusa tusa. Le ma whai ona whatusa tusa, tātou ma fiti. O le mea tātou i e whai. Whai po le hale mea ma whai ona tātou whai. Mo tātou. O fiti e te lelo na tamau ainga, te lelo na lau ele ele. E te leo na tangata, foi lea tangata nuu. Lai ei tangata fiti, tangata intia. Ia, foi lea e ei to mai manga paa. E whaatino ei le atina. Ia, pei oi tūna lau e whiunga i le whumwhitarai. Ai, e se le tāua o le whanongolongo atu le nei aso. Whaamawina le reiwhina ngalo whaalia. E poupouina ai foi se tāpenanga le tātou malo i le whaangasolonga o le nei ati na e tāua o tangata tāwhau mai. Ia, o se whaupoponga na i le ngāruenga le teitei whono malo le komiti. Ia, manuia le tātou whono. Alo. Tai le saunoanga mamlama lau whiunga le tumatai parmia. Ia, nisi fumta upsa langai whina ngalo sumamalu. Ia, lewa o ia le saunoanga. Ia, mese fo le angai luma, fuanga le tātou malo. A wal wha lea tiri o ia wha moenga tāua. Ia, walava le tāua o tātou tulisi asesi mai. Tasi le wha moenga o le tunu o walon ta mau ainga. Me le malo wha whatai mo le saunoanga malmalama. Ia, tulai mea lau whiunga le suite de whono mo le lafo. Lau whiunga le whongwhitalai. Tule e tula whiunga le whongwhitalai te whatu le lafo. Nei whamaunia le whonau aole li poti al nei komiti. Pei ona ilo nei. Pepa pan mene lua lua whālua lua lima. No mea la ona sumatas. Halua e sui mamalu mai i anoa maa numero tasi i amana sui o whale a lili numero lua. Siri pula wha maunia lafo, sa no mani ioe. Aua se le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala whiunga tumatei palmia mo lafo tale malo? Lau whiunga le whongwhitalai o te whaatū le lafo, ina i wha maunia le whanua wau, tali ana malo. I whautuanga le komiti o le vaenga tau ta mawainga. E tūsama le lipoti ua wha maunia nei. Alua, le whiunga le sui palmia, ma pia fo i minstau, tupe. Siri pula wha maunia le lafo, o e whinangaru e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe.
whaafitai ua mai a tatu li poti ono, tu tolu sutas. Li poti fitu. Pepa al Palemene, lua o tolu, numero iwa sfumale lua. Li poti al komiti o tulafono a tumau, ta upto whenga palota, ta sangam to whenga whaafawai, il pepa al Palemene lua o tasi numero fitu lima, ma il pepa al Palemene lua o tasi lua numero sfumale iwa. Li poti whaatausanga ale ofisa tausi mawaenga, mo tausanga whaatupe lua o tasiva lua o male lua o tasi. Fitu pupitasi pepa Palemene lua o lima numero sfuma tasi tali al malo pepa Palemene lua o tolu numero iwa sfuma le lua. Valu. Pepa Palemene lua o tolu o falu numero selau lua sfuruono. Ripoti al komiti o tulafon tumau, ta upto whenga palota, ta sangam to whinga whaafawai, il pepa Palemene lua o tolu, lua o wha numero fasu malvalu. Ma il pepa Palemene lua o tolu, lua o wha numero selau mai lima. Ripoti whaltausanga ale ofisa, tausi mawaenga, mo tausanga whaltupe, lua o tasi, lua o lua, male lua o tolu. Valu pupitasi, pepa Palemene lua o wha, lua o lima, numero lua spulu, tari al malo, il pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero selau, lua spulu maleono. Tule mai lau whionga te whono, komiti o tulafon tumau, tau to whenga palota, tau sanga ma to whinga whaafawai. Lau whionga o whangtalai, te whaatu le lafu, ina ia whautangi el whono au li poti e lua, al komiti o tulafon tumau, tau putau whenga palota. Tau sangam to whinga whaafawai, o lau watu ina atuai, ana sa i linga, whautuanga mai ngā whono. Alua, sui malu mai palata numero tasi, e whapepo sui malu, mai ngā ngai whamaunga numero lua. Siri pola whamaunia le lapo, e whinangalo e sao nomane ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O te tāpara whionga sui parmia? Lau whionga le whongwhitalai, o te whātū le lafo ina ia whauta ia le whona au. Tali le maloi whautuanga le komiti o tulafono tumau. Ma tā upu tau whainga pālota, tāl sanga, ma tau whinga whaavai. Alua, minsta o tupe, whapefo e minsta o ngā ruenga te tele. Siri pola whamaunia lafo e whinangaro e sao nomane ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia, o le ua mai a whautangia e whono au li poti e lua, al komiti e pēna o whailo atu, ma whapefo Italia tātou malo, ia e pēna tari tuaili e whionga e le sui Palemia, o le minsta e fito tonu mo le ofisa o tausi mawaenga. Ia, o le avanone o stasio sui o tātou mauta, ia sauso noi tātou li poti e lua ia. Ia, o leo mai tau atu ia atonu o whamari eina uma, sui uma le maota, i nei li poti e lua, whaftaifo i le malama ngō fie, ia o nei li poti o tuina mai. Ia, o tonu fo ia, ai longa ato e ise saunoanga te telefono, ia wawana o ise si fie saunoa te telefono. Lau whionga le, whamtalai e. Ia. Patau al nei tu malo, ia li poti. Saunoa lau whionga. Ua tuina mai sui mai, vai mawa alunoa ia. Li poti na whapele le ini manatu. E moli na ngang whaftai li poti matango fia ua tui na mai tonu. Ai o le popolenga le sui, a sila inisi tau sanga ia ua iai. E o peo ma mau te le itua. O le winga la al fesili ale nei tu malo. Po le mea o le lape le tui na mai tonu o li poti nei mai matanga luenga. Po le mea o le lape o komiti le whatinonga o lato ngaluenga. Awa le mai tau i tu atu wa paiasi na o isi tau sanga i suruiva lua fulu futasi. E a peo fesili le na iao na fia watu per komiti. Po le mea o le matanga luenga le lape na
I le tuaina tuina mai tonu o le mot. Ia po le tūlanga le komiti o lona lua. A mai tau ale nei usunga fono i le komiti lea. O le tele au li poti e tuina mai tonu. E le atoa tangata e saini ai. Sau se li poti tasi, sau se li poti lua. E le atoa e saini. Ai pe ona fai atu mota ne tauna mai ai mea loa ia. Mea o mana saini, ale saini e foi lainis. Ia tauna a ami po le ale tūlanga. Fai se noti laloi. O le tete, pe sasi ngase au nisi tūlanga na e whanonoa ia, le lipoti le na umanei, tasi ia, mana ia. Saini umale, le komiti, au le lipoti ia le ale, tai fono le au le. O tau sanga mo tō whinga whaalvai. Ia e pei whapena, a mata mai ai lipoti an pasi mo moe lima. E ia se nisi ele saini. E langona e whanonoa nei, usunga fono lau whionga whangwhtalai, pena o whai atu an maota nei mauanunga. Tauna mai me atoa, ma mai me o omana sainia, te tauna sila e tātou o te itai. A le tūlai atu. Ia peo nei whesili ale na umi o tausanga i tua le iai. Ia po o whea le e pa ui ele lapi o le au nanga. Ai lango ina le nei tu maloia, li poti o tuina mai tonu e mota. Ia, malo. Sa no le sui malu. Ia tonu a fia mamalama sui malu. I mei o taimi, a pe o taimi o tuina mai li poti ma le ia atono le whawhonga atu te fono. Atono sau no e se taimi te fono. Ia e malia sui malu. Ro ia i tonu nā pepa na taimi, le numero pepa na ilolorina. Na ia i aso whakaki e li poti ma aso tuina atu. Na ia mamam whaingo fiele. Lau sila, a la tau no atu te fono, ia na manino atiri le tulanga lea. Oi, Maria la farole. La sei mai a mai sui ia na. Ia tu le mai sui tu mai tai o. Tai mo le manoa. Ala to sifo. Ia na sau nole sui mamadua tu na ia tu. Ta wanga wenga komiti. Ta wa fo ia taimi sa fa aduai. O le ofenga wenga malo ia awale tau. Iloina, ia e meso ngā luenga na mawhai ona whaatino. Mo le whawhitai, e mei tau wina i le ofisa o tau si mawai ngā maana li poti e whāua tato tala noa ina. E tasi a le whautuanga lea e au mai e tau sanga umai a lea sātari e le fionga le tamaitai pāle mia. O le whaatulanga ina lea o lana li poti whaatau sanga ini awala e manino ai po anga luenga na fuafua e whaatino ia a o a fo inga luenga wa ausia. Ai o la ufesili tasi a wha mole ona o lea e ua mai ilu i tau e whenga i pēa ma le ofisa o le mawhai leo na maua whaasino manga o suli e whaamanu e ina i estete. O la ufesili la o iei se tula fono a mea a o atu ua 5 tausanga po le 4 tausanga e le mawhai lava ona wha ape ina se estete o iesi tula fono e mawhai e loa le malo ona au mai a seta nei o estete molo na wha o ina i sesi tulanga o lo mana au mia le malo ia o lau fesilina ma le wha aloa le wha taimo le amano. Tai, alo. Lau whionga ere. Ia, tu e me sui o whasalanga numero 5. Ia, e mwore le whawhitai lau whionga. Mwore le whawhitai te whono ma le komiti. E manatu fōi nei sui whono e tualango ina lava le lipoti. Pion whatatia lunga lau e whono. Ai paua leo si tua lalo e lau whionga ere. E whongtalai e alatu i lau whionga ere. Sta au whionga sui palmia. Ona atonu e tasini nei mata upu. E sere tāu a mori mamadu o le atunu. E mai se furi nei a inga. Ono le nei ngase o lo whiangai male to tele. O leo sa vali e fast fu matasi tau sanga. Mai le iwas fu fina u pere stete o ne a inga. Atonu e whapena fu i lo mamadu o le atunu. Yo mo le teimi nei. O lo whapena tonu whai.
Salo mo se me o le ono o minsta, sa tau o vino le. Ni matanga luenga, mai te teimi na fina wai le nei estete. E te mantua o msalo to tolu minsta ua balau i ele atua. Ia le alo i ina ni minsta, whaftai fwe le alo o fio mai ia, fio mai atu uma na inisi o minsta. O le tau sanga i lau fio ngai le minsta. O taun sinsile le tūlanga le nei. Langa o le tūlanga pangatia o lo fia ngai ma le tōtele. O le nei ua umana whaasala lau estete. O whaasala lau I fafo. Whaasala lau I samo nei. O uma foi na uinatu. I e pepa e wha mao ni ai sori ma whioi o I lato e ona estete. A le mele o tūla mai nei. O mali liu I a tilo tua a. O le whaingatā nā o le mea leo tūla mai nei. A fua fo I loia o le whāne o loia o nei a inga. Tōru loia mai whafo whāloia nei tatu atu. O lo tū pere nei lava estete. A le nei lava e tau mwhai. O le fisila le I lau whionga le mistama ni tanga alunga. Le eisa e o whawhaingatā ina whaise whai ua. A le nā ua le matanga luenga tusi o loia. Ma tauna whaise whai unga le nei mata upo. O le popo lega I atea. Toi tasi ale suri leo lo sui fone. Sa tau te le iloa ili fina ngalo le atua. Io e. O na siri leo na matoa whaingatā le nei mata upo. O la ua lea tau sanga I lau whionga le mista. Ia wha pēr fui o leo wa whio mai le whionga tamaitai pāle mia. Ia, I se awala a o se tūlanga wha whaingo fiei le nei estete. Ono lea e, ono fui le tōtele. A le tamu whai atu I la tō e anu ngoni le nei estete. Ia whaftai fui le wa whio mai le te wawai atu le whionga tamaitai pule ai, o lea la fsoswani ia wawe nei matau. A le pōlenga nā pe o na ou. Watu e se tua lalo e lau whionga e sui pale mia o na lautanga luenga. Se si lane po le a sesi au wala e whawhai ngofia. O naua ni tanga luenga uba, whamau e whamau ni ai, suli ma whioi o nei ainga, o mea tō tino, e whamau ni ai le nei estete. Ia le nei lava e tamu whai. Ia pe o le polenga le watu eisi tau sanga ma situa lalo e lau whionga, e le atu e lau whionga tamai tai pale mia. Ona le ua fast fuman tasi tau sanga, pia ngai pere nei ainga ma nei whawhita auti. Ia al tūlango lipoti, ia matua lango ino e lo nei sui. Ia malanga maulalo whawhita I rau whionga, pongtai malanga noa. Tai, ai we mole. Ta sanga o tuina mai, ia tonu staimi, ia salma atu le, te te whono male. Pea foi le whionga sui pāle mia o fitu tonu ia mta au. Ia, te loa lau whionga te te whono leua. Ua mai ona, ali mo foi fina ngalo lato, ia sa no di pot. O ia, Malo whaftai. mali e lau whionga te te whono, o leo atu lai mai le, te te ali tua ngai, ia, lau whionga te te ali tua ngai. Lau whionga I le whongwhitalai o te tulai atu e whamalo li potil nei e tātou tau li meina nei tai anu li ngolua. Au te whatawaina e alu I tau ia o mai tono li poti. O le tu whaingatā o lo iai il whatinonga o estete. Ona o le tausu o tangata e ana estete e tufa iai lato foi vaenga il vaenga. Ia mai o le official nei e ngafa ma le foi ngā luenga. Alo whionga whongwhitalai e le o se whawhitau I fau. Mai el tulanga la veo estete a maliu le tangata.
tautoa manatu a maliulol tangata telingan aseta lai faila na wili na mavaenga fengofie le tulanga na fasoe tu sai ola na wili ali le fasoe le yoki le pisail fanau wa al fanau fe alfania ai o kiloma kua e fasoa ia kauro e o le mena le tupu o le tulanga la tangata e maliu e le aise witi e o melana o le tatu tula fono e se eloa pe fa pele o le ofisa mavaenga e filfili po o la towi e fatinoa le ngaluenga na tu sa e tula fono on fa pele o le vai venga tasio vai tolu e ave ele to lua le ola ai lua vai tolu e vai tu sa il fanau le he ola ai ao ki foi la kinga e luma il fanau al fanau la e temine wakape i fafo o insila isi lo perkangi isi ona luang fenga tala la le fenga nei male public trustee o le tau suenga mai ngā kanga i ale kele le tupe aluai i le whaafuenga o ngā luenga. Tasina nei ofisa so se tangata e whaururu ia e ona le taimi e umaila na ngā luenga o kau valea le mafau whau. Aua e o atu tangata misa i ruma o le ta latou ia e whaasoaina i le estete. O lato matua o isi kau le po kwa kawa o whanau o uso ma tu whawhine o isi o mai whafo mai rako kuri kaka ia kongo whairunga o le ele mela le tau o te lea i le ngā luenga lea a le ofisa mavaenga ma tawai le whautuanga lea sa au mai le fo ia mai tutono o le whaingata o na sa ili lato e ana me ia o isi o lai whafoi e Peltania o isi lai oi e Amerika ai fiu e whai e o mai ai leo mai a lau a whianga le whongfta lai masalo pe o teren mita uwa pe o fo il pale mia o mai fo e atea o te misao iai o mesa e whai a la tau e ana me ia o le mela lea e a fo e a fuai le whautuanga pere iai sesi a wala e whaiai. E whawhai on whataape i a metotino a whanau. Ma umai le pisa. O le tulanga la iai. O le whautuanga se kilo pe kako kula whongo. Pere me whai on whata oto ai ni a ienga. A whaluolo pe whakolunga nga longo e leo mai. Wha solo tangata ia e. O mwhai ona maua. Ina i whawhaingo fia i o le nganga ato lea o nei mavaenga. E o ki lor ngaka, alu uma me uma o ofiso mavaenga. E ta o fia i la tau kongi mumoi ai ka lafu o le woki. O le mea koe, whaasolo i o fiola. Le tūlanga whainga tāwho i lalina, le tupu. E sulu whaisolo i tāte i o la avela e, o e whawhele lau awa. Lau whionga le whong te lai. Whawhitawi umai o lea au mai tonu li poti. Mai mo miai se toi tiltilo il tula fono. Pe whai pese ka koua solution. Whasa moa. Lango le muri ai mea palang. Ya o le tualalo na lau whiong. Whawhikai, malo a mun whautuanga. Ia, ua. Lau whionga i le whong talai. O te whamaru atu le surumalu ia o leo tatu te manawa. E se au lia ia tai au, mai lo whetalo atonu se e tō whare le nā nei le pō. Ia ma mafo whau ia na tō sao noa mai le tai au. Ia taruai o leo tatu tauru mai tatu te marolo. Ia e fo le manato no fo ia ele e solitula fono fo pe tatu siri atu tatu te mi fatulanga ina. Ia, e mole tuele fa malo mal fa tai. Io tato palmene le tawa ava meina o tato ngaluenga.
whaafitai mo sauanga o nei aso. Whaafitai fo i whionga te whono ma sui o tātou komiti mo ngā ruenga sa whianga iai. O lewa whaanga solo le tangwhia ino o tātou lipoti. Whaafitai fo le teitai al malo man kapeneta i la auto fo i pito la au e ala i tari al malo. O la sanga ia lo atangia i lava ngā rue whaatasi al parimene ma le purang whaatonu e mtawha ioi patino. E una ia i lava ia whaatinonga le lei e whaale lei a tiri ai ia lo tātou ta mau ainga ma o unanga o wale atino. Mele malo whaafitai. Nei aso ma tātou irilonga ia malo le usfono, malo hoi le unsai le pa i o tātou mauta. Tātou whaamemo ia i le tua le aso tai au, o tue whaawau o tātou ngā ruenga, tai whaurunga o tā ngā ruenga, whaalap tongtu mauta tātou malo, tā pua i nei aso ia malo le unsai, malo hoi tau tua tunu, sang whaamia le tua lo tau wala wina. Sa mua ma lau whaafong tāpo i mai, ia malo whaafitai lau talo ma lau tāpo inga. Manu ia ile aro whaiva o lau palemene nei aso, talo i tu mauleanga le leo le tua, i le loa loa o si o tātou tunu, whamanu ia le tua, tu enga o nei aso. Si wha leo fo se pāwhtai o nanga se ese o tautu eino tātou mauta nei, i as whono teitasi, lau whionga le komsina ma mtanga luenga o leo leo, ma whalpipui, whionga fo le komsina ma le pulenga o tinei mū, ma la tupa posei, lau whionga le ofisiri o pulenga, ma le ofisa o tuepi, le li pule mal compagnia Cool Line, pa te tere mo unanga fa wau, mo so longa le lei mal mal puipuia o le palemene a whenga iei manta o manga, pa manuia le tua lo tou whaiwa lo fia au. Pea tātou tau mawai nei aso, ia tau tai le li lo tou a fio atu. Ia e esi whasisilanga le arwhongtalai mo langa lesa ta tia lava le mauta le tātou toninga fu leo astofi. Ia wa ia fina le manatu le no foa ia wa fa fala le tulanga wa tire la vasia nga o le tato tau solo mua ia ile tato fa mamalu ia wa lava sa wa ino nai tina ma nai fa nau wa li poti mai te le ta wa o le taula mua o to fionga i tai o le tino ile tato fa maluina o la le tulanga le melea ia wa tala o tato la ia mo le aso ta o la stofi ia wata o manga o tātou whono masani. Ia a tātou tere tolpo tau sangatu le sunga te akontoina sus whono mai nganga i maunga numa lua, tau nis tātou talo, whai uel tātou whono. Ia tātou whai u tāro. Mātou iei tau olunga o mātou ngā luenga le nei aso le li e. Mātou langona ina lawa le mita whai ai o mātou notu. Wa o mātou taritonu ma le mautinoa, sa e loto i le nei mauta. Vi ia la o fio le atua, wa sa mātou wa fea la o fio mo lo lofa tu no le tai au. Le o mātou fo iatu le vi inga o lo whamaoni, ma mātou sufi le loto le whaftai i la o fio. Whaafitai lo ta mao ainga wala ese. Le ngata iau mea lofa walo mātou wala le tino, o le poto ma le mawhawhau ma le whautauta le rei. Ai mese o le loto lotoi o lo wanganga pa ia le mene. Manuia le rei pāne mene, whaafitai o manuia fo le tapua inga le loa lo watunu. E wilawa fo ina mātou mo le mawina le suia inga le tau, whaafitai ta maa. Lo e leo ma e pui sa moa mai whale lave whale nāturo. La mātou tūta apere nei asu. Le atua e anga le lei, o pui ma leo le soifua o taitai lo watunu i fi tau le ala. O a nisho wha moenga ma whea o lo whatari tani mai, leo ina i mātou leo lo whale ma leo lo whafu. Mātou ia i mātou uma le manuia ma le while mua la o fio i so se tafu. O mātou tatalo, whamanuia i whaululunga mtanga luenga ma le lato whatu a inga tausi. Le tapua inga na yo mātou a inga mai tu malo, tapua inga le loa lolo watunu. Le tuanga le leila o fio mo whamanuia. Whamanuia le tapua inga te talo le au, fwoi te talo le tala le lei. Na yo mātou tama whanau, tu tasim ta ape masala lau iso se tafo le lalolangi, le atua turi loa ina i lato umu.
Mai ai le manui o la ufia. O ai o whano noa ni nei tu asu. Pa i atu lo file mu mai ai lo mawhana whana. O ai foi o mamai mati ngaina i mai o le tino. Tu tono a inga maso se maota ngase ngase. Vai ola lo wanganga le atua i o latu tau tonga tinga. Le atua lo fai. E fau le asu. E fau le tau sang. A oi mātou lava o se whanau e tuai i o lumu. Ai o mātou te tālo ma le loto mawanang. Ia e whawhowina i mātou. A whio mai lawa whio e te o ngā tutonu me nei. Ma ia iai se awa noa lawa whio le atua i te nofuai o mātou loto. Nei o mātou langona ina taitotas. O i mātou o se whanau whowina. Pea mātou salamo whātua tua i lawa whio. Turi loina i mātou le atua mai iai lo while mu. On manuia oe le atua i runga o le nei pāremene. Ai mese te tapua inga Samoa wao. Mawhutaina i mātou mana musmusunga le lolo wanganga pa ia nei māsu mai o le whawavau lana. Amen. Alo, whawhtai. O te pasisiratu a tolpo nei taurumanga al whono wapa tula whono. Se iau lele tula iwa tolsfuru i le tae ao a tae ao.